We oppose. We oppose. We oppose. We oppose. We oppose. We oppose. We condemn. 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 Kiseng bhalang nakaleng kerilum khasi jantia bat garo hak arpuar trik unailar arajar arpuar kila penlong ya kejing ki ke bajai de ke basong klain mongor hak hamat umat sanam jong kyang nangba hasilong ban persya jor kejing penbet put apedeng ke sarkar Asam bat Meghalaya ki nong isim bentah hak ni kejing ki klara kejing tho bat perta bagi penrem jor ke sarkar Meghalaya po kejing lam ukon rat kongkal sangma halor kejing soy ya ke saskular bat ke sarkar Asam klem kejing menjurlang jong kinong snong hak jaka kaput Ikli nong sensyar snong bat kumjur ke district council jong kejela. Hagani ke jingelang kinong ilam jong ke FKJGP, ADE, ke Jakbom, ke FAF, ke AYWO, ke HITO, ke JYF bat kiwai-kiwai. Kila penrem jor ke sarkar Meghalaya ke belesoi kerke eksas kular. Ke balakelalong ke jing mentoy ke jela Asam. Bat ke jing nong ke bakraw ke jela Meghalaya. Kila dawa bahag ke jing penbet yoput usam deban pentikina bagi snong ke bejudan berskata Meghalaya bakim deban hap ke jela Asam. Unong yalam ka Joint Action Committee on Border of Meghalaya ne Jakbom uba Erwin ke Sutnga. Ule thu ba lapen biang nadong syadong ikot kisla. Pada po expose ngi uns ujor ke mokot duma ban persya ke sekolah repen betput apreng ke Asam bat Meghalaya. Ulong ba sarkar jela kalala bantauan halor ki baro. Nrei kam lapat bantauan ke bedai bat ke kendau ke ki klau ki betap bat ke excise. Bat ke sarkar jela kamla ban keta ki jaka ki bahap apok ke 6th schedule area neklem dio jingbet kat kum keriti sensyari. Presiden ke FKJGP ba Dandi si Kongsit ulong ba ke sarkar Meghalaya ka syak jem syabapalat. Bat ke saskular ke beladap benesoi ke long ke benok Shiliang bat ke jingyo onong ke kambuan ke sarkar Asam banne ke sarkar Meghalaya. Bat menteri rangba ulalek kerki benesoi ke saskular ban penhun bat ban penkemen ya menteri rangba ke Asam. On everything except land, water, excise, forest you cannot touch. Today my demand is, I am supporting your demand. This is fixed schedule area. This is fixed schedule area. The state government cannot touch it without our consent, without the constitutional process. Once they touch it without the constitutional process, MDA government, Assam government, they are in problem. They also told me, दिल्ली में क्या बोला है हम लोग का वकील बोलते हैं आप इतना जोर से ये बात कहा है अमित शाह आपको अरेस्ट करेंगे हम बोले अरेस्ट करने दो हम जेल में फ्री से भात खाएंगे दाल भात सब्जी होने से भी कुछ बात नहीं है लेकिन हम लोग का हक ये छीनने नहीं सकेगा ये लोग किमला बन कने एक हक का जोंगी but mentang abu का challenge first phase C2 area वो लोग ठीक से काम नहीं किया अभी और 6 जगह वो लोग बोलता हम लोग इसको सीधा करेगा हम लोग बात करेगा फैसला करेगा अरे कल तो संडे था ना हम लोग का चीफ मिनिस्टर तो मतलब संडे भी नहीं मानता यार कल हेमंत बिस्वा शर्मा का साथ गुवाहाटी बैठ करके हम लोग का जमीन के ऊपर में वो लोग फिर बिक्री करेंगे हम लोग सब गिरजा जा रहा है हम लोग भगवान को मानता है कल वो गुवाहाटी में गया और वो उधर में बैठ करके हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ हम लोग का जमीन का कल परसों को बात कर रहे हैं ये क्या बात है इसलिए मैं बोलता है आपको जो भगवान के सामने में हम लोग इस लड़ाई हम लोग पूरा करेंगे का खंडों का शियाब करेगा दो का स्नाम का जोगी इट इज आवर ब्लड हम लोग का खून है kam dai shu kan batang benta manne hirai kala dai bon snam ngila sakhi yakini ki jingja bo fer hakikam khaput ka jingja ka ba pai ba ki khandu ka jing shaban ben ten rai ni song ba ka ki jingle jo ka sarkar hadin ki jing ekran jogi ki seng balang hani ki snam ki balai haus nam arajar hadin ki jing wan jong niu khlam corona
ni syambang ya penbor ke sarkar bakumum no bahkan syim yang ke isu bahkan address no yang ke border issue bahkan solve no kenang bagi pai ba ke basa apot kaput kinyo no ke jing song sok song sai henrai ke basnosi menta kalong ngai iba kan wan ketok kala penban yang i lada pen stat palat ya kata ke kom jing kan pai ya kata ke jing kran ban pen bai kaput nama bleng oh ya kata ngai iba ke sarkar Meghalaya ke jongi ke syajam coba palat nama kakum kani ke MOU ka bengi bagi ki kelada dia soskelar kelada dia sign pada kini atli ki jela kalong no siliang ngai iba ka jingyo nong ka khambun ja ka sarkar Assam menja ka sarkar Meghalaya ka basnosi kalong ba balai ngidang kami lenti bakum uchi minister undang kata ka mensing ka bejensur syaki brio lajong Henry kong magalong menta ule kerki penyasai sakam MOU kalong ban pen hun men sim ban pen ai kata ke jingmen syaki show chief minister jaka Assam nakaliang ke jongi ngilaong ba ke sarkar ka don kam ban shimlang ya ke jing snow joki pat nong show snow ki pasang hatu hopo ki jaka border bat khamtam ya ki hima ba ya ki just council bahkan shimlang kan kelumlang kan shim jingmot lang naki nama hapakut madu bolong sok pudong ladadu ladayo kene kitu ki pai ba ki basa ang itu ki jaka ya thu ini mamata kaski bana kalian ka jongi lamba ka jakbom kelaya syakmat banya chpok aying kashri tegay ba dan mano ni kalau nakalian ka jongi in a ka ka man akti ka diang yapi mabila ban bagi krisyan la yapi babnya syakmat nang ba ngilaban wat ya tegelak nanti banlaw ya jengi jadi di pai ba jeng ba ka di MOU blai sign apa deng sarkar Meghalaya bak sarkar Assam tiada kepo ka kawan phai ka ni khubor ka masih cak sarkar ru kak ba ki wei ki benta cak sarkar Meghalaya kerangnya syakmat bertemu banyak syakmat wat num kain dau thala wat num penlong kamkai ya ki jing so joki pai ba nama ka sapoi ka wi ka si ka por ka pa ya ka ting ka ban kleng pinamla shu ban pelem